Mwendwa musiaisia watinda ata kalibu ndini wa Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kilacha katika muthanyani wa umuthi ndini wa ikonyo inya sianthi muno ilembeta hitu ya ukamba ni wakana wa matuku 15 mwai ni wa muonza mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwena nina utano nundu wa kwithi wa unyuvite kamemeka Mutongo TV ngwatano ya mukamba kwithi wa kamemeka kuka kuonengelelie Mauvoo ovamona kuutanithia na kusomelia nitawirasta skithuku wa nzomo na ngaliko ingi ya studio ni tethianza nake Sharoni ndinda kwanzia ya meko na indi ni amwe kati wa ala ni kumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana Ngilu kufika mbele wa mbunge ya Senate yulu wa mitumile ya Mbesa Kitui. Undumuka kumatala kuvoa ni muume na kuumiwa mao. Enendi mwingi ya yulu kuikaila serikali manenge liuwa utethyo. Na utandithia sokoni wa Kongo ya Mombasa kwambi ya kusiokea. Vilingi wa Mauvoo ni na udhoja ngomanyithie na indi tunenanie kwesela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano isuni namba yotumani mukuvi na ndeni wa mitandao ya mukanilie Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV ke @erastas kithuku na ndeni wa mtandao wa YouTube ni Mutongo TV official twambi na Mauvoo macheva vala mundu muka umwe kumatala kauntini ya Masako no wende kukwata uiti hospitali ni wa Makueni level 4 itina wa kuvua na kuumiwa ni muume wake Mau na Moko ithe wa mundu muka uyu bwana Musioka ainena auswetwe ni metho inuwelesia undu mundume osu ukukunaniwa na kuumesia muka wikite muvuko munini wa kivu kisioni kiu nikenda kuvika na kuvika ngwa kiko kiu cha nyamu mwandiki witu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga nukutwelesea livoti ye vala munini wa governor Andelina Mwau withi wa avika hospitali ni vala mundu mukosu ukomete na avikena kumania kiko kiu cha nyamu. Faith mweni Musioki kumatala Masaku itina wakwitha no metwe ni muse wake siumwa sina witina na kutoa hospitali ni munene wa Masaku na itina wakitau chake kuendeya yomuthenyani weyo no vikisio va wote hospitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital na vala uendeye no kwata witi mbeange ndini wa hospitali ni uko unenenya wa umwe kwa imwenethe wa mwetu mutumia Musioka nunuelesya kwa kimeto thina ola mwetu wake withitwe aivitia kele tukuka kwa nikato iwe kangundo akatwa wa kangundo onando azundi amona alinezi otavya kesi vitali kwanza ke kapuwe muno akaomewa ana hizi vitali nina tatiyo kuna ripoti kula kwi machivu ma sabuchivu ma edimeni mpaka OCS amambia maishughulika nishughulike mwenye ondo nezi kwa mama zako ino niende muno na mutransifa na mwete Makueni undu ula utumie tuinenanya na Faith nikana kukwata kila chaendeye na mie soko na masoko nena sister anyi na mweka nenu kanyi undu ni sasa umwe nani na vika ambe yi kwani kwazile wana ku na mwai ni tuyende de koza kibandi na mwijwa mwitu na twasele waguku tuibandi cha osie kamuti paundi anguluma angwena na komao no mutu ya no no mutu jezi ino anguluma ngie moko na komao ona ndia mina that 10 minutes wo ambe immediately ambe immediately nedanya na mama mganya ndizi yangu andona na jao beka ndo anguluma ndo kanjizi nikaoge na jao nyage amukule wa mwikata amwe akwa tenzi asio kwake
wo wa mwana wesikanie ni musiai na nenge tila isi kuona mutumia weano wa inyungunisya vate kitumi yu makuwene mo muno mumizie na ndo azuo na yu na yaiza ukwatwa wala ni na mwingi muno. Jones Musyoka nonwelesya undu musee wa Faith wosete matambya kuvitha kiko kicha namu na nondo nani watavanisi kwa nini kwa mutumia watui na mutumia ozi watui asia unengiwe zilingi maneli ni mwana kazi nikana muboe siko sia muthemba huu kaunti ya Makueni ni thai mustali ni wambe kukitana wone munini wa governor Andelina Mwaunthini wa sivitali ni wo munini itina wa kumusisia Faith kila county ni ile kwambia vandu va aka siana siaume na sia yetu alame udhinywa ni sexual and gender based violence alama defiletwe kwithia me vandu masemba akalama vuiwe na mume kwithia me vandu masemba nundu yu ikwani yetu yisi yikambiwa ta neka thelata nundu ya ripoti uka OCS lakini OCS wachau wa masaku wa kangundo wekwati munene wa seimake ma Faith nikana mwana wono nukwata haki. Mutongo TV kuma sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital va wote Vilingi ni wa Mauvoo neta wa Caleb Chalo wa Mutunga na indi nilivoti ya cheva muno kuona mundu mukato osu omewe ni mume kumana na ngusanisyo sia musi na nini sinesa kana ukunikile nukwe kwa na maundwala mailete mayiko kana itambia ila ya ilete yoso tutiane na Mauvoo asu na inde tukwata angivala governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu na senator wa county Yesu Enoch Wambua nimethiana imwe kwa imwe kavinda Kalangilu evikite mbe wanzama ya mbunge ya seneti ya wiki wa masavu kukodwa makulio yolua utumi wa mbesa sia county Yesu kiyo ainena ni wasekana nukwende na kusukuma serikali ya Kitui ithukume mwene ndi undu ufaile nake governor Ngilu ni wase nuyumbanite kuthukuma na ndongo isionthe sia Kitui evo seneta kiyo kwikithekana enende ma county Yesu ni matetheka wandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nuvikie mbe wa kikalo kiu na yeva ni ripoti yake. Governor Charity Kaluki Ngilu na Senator Enoch Wambua mithendani ya omituki methitwe marikanisya ndeto kwa ndeto gukonya utongoi uteti na maendeleo kaunti ya Kitui indi umuthi ni makomanyo vamwe kikaloni cha kamiti ya Senate ya wiki wa masavu na mitumile ya mbesa sia county. I, Charity Kaluki Ngilu, do solemnly swear. Na ichathi chambeye na mutia ta akiola wavuthia maofisi ma maundu make na ndo ma county ya Kitui matuku kenda mwai wa mwanza mwaka wa 2019 maseneta nimenda maili gukonya ukunikiliulwa umwa mwakiu na mivango ila yikitwo voni county ya Kitui kuikithia mavalua ma vata alama ilite kutethia nthino wa wiki wa masavu ni mwakwatikana na va kinene. This thing has got to be brought to an end to show the conclusion. You know, what is it? What happened? Therefore, from our side, I'm going to write a letter immediately asking the investigating officers to at least continuously report to us what they are doing. And you know, we all live in this country, and then you write a letter and you are told, you wait, we'll give you a report. For the record, you should note, and your committee should note, that it is not the county executive that initiated the investigations. They are not the complainants. It is the DCIO. That it's actually a state issue. It's the DCIO who started the investigations and invited the county executive to record statements. So the matter is not for them, it's for the DCIO. No. Yeah, Governor, we can clarify that. I've never become convinced by any governor on matters to do with the fire in this particular Senate committee chair. And I want to say that the Senate should come very clearly to assist our counties on matters to do with these particular fires. And from where I sit, I really would have wondered why anybody would want to, if anybody did it, ban
that, and you, as you said it is just the finance. It is the finance. Why haven't they banned the governor's office? Why haven't they banned maybe water? You know, we need to ask ourselves. Inge Senator Wambua ni wenda Governor Ailes kwa utheunege Kitui yena mathie maingi mbesa mbingi nesi ama contractor lama atethise uya na kuvikia umundi mataiza kuivwa mbesa sio Governor ngalikone yake ni waile siondu wikite kithito kwikithia muino o ni wamandi osungio mitukile tonekana aiweta makwani maingi oseleile kuma kwa Governor Ambe Julius Makau Malombe. These works were given in 2016-2017 end year with no advert, no plan, no budget. So we are squeezing in now in our budgets today to pay them. And I would like our Honorable Senator to know that we are as passionate as he is to make sure that these contractors are paid. I've met them personally and I've told them we are doing everything possible. Governments exist in perpetuity. There is no Governor Malombe government and Charity Ngilo government and another government. No, there is only one government, the county government of Kitui. So decisions that are made by the governor today, the next governor will be bound by those decisions because they are decisions that affect the people. Governor Ngilo hingi ni waweta kana mathina maingi kukonya ndivi mai mokoni make aiweta kana mbunge ya county na mivyenge ya serikali tamuvya kukutana ulusanua EACC yethi to yivini ya walanyo wa 10 ya mathie As we pay them, EACC never cleared any of them to say that you can pay them, and they have been holding these documents since 2016-2017. So you can see the effort that we are making. The county government of Kitui, as is a case with any other county government, should never expect that the EACC will direct you on how to make payments. The payment decisions are decisions made by the executive, whether in breach or in concurrence with the law. Next time, you will not be there. And I am sure if you will not be there and some people will suffer because of your recklessness during your time, at least there should be somebody to carry the responsibility for this particular innocent citizen suffering. At least you should tell us something that you are doing beyond just na yu ivadhukanyo sia uteti ute Governor Charity Ngilo na Senator Enoch Keo Wambua mauneni ni mo umunde ni monekana kwithwa onthe masukumite utongo iwe na utheu na withianu kwana na Governor Ngilo ni kana mathina maingi ala mekumbilite serikali cia county maisa kumandwa usungio kwisilanzia cia kiuteti indi no kwisilangwata ni katika toa NS anda kithwakanyo vivo bunge ya Senate delivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sieno ilovi janitoa Benjamin Mwaka tu Mauvoo miongoni ya kaunti ya Kitui ni kana enendi mamwingi ya yolo nimeenda serikali yambise kunyaicha liwa utethio kana molio mayasya nza ni mathoke kumana na mbua nini ila yuwa kisioni kiu enendi ameweta kana mekwatasya uimi indi yu mayena kindu cha kuya otondo lina musangi ukuelesya ni kana enendi ni maweta ucha ni wambatite muno kisioni kiu mayasya uwa COVID-19 numakunite vanene. Itina wa kwithwa kutanae na mbua mbeanu isio ni mbingi va Kenya. Amwe maikali mamwingia yolo kauntini ya Kitui ni mamekule serikali likieleka tena kuambia mulati wa kunengane mwalio kana kwa Kisongo Relief Food. Lena Mwande na ula umete utuini wa Katone sub-kauntini ya Mumone mwingi iya yolo ni wa mukule muyumbo wa Kiliombungi ki engineer Paul Nzengo afikie na kumatetha ni nanzaila ye kumbelete kisio kikwate unyivu wa mbua ngomukulia ibinda ya tene no na atwe na liweta wa molio ula twaete yawe ku
tukoka tukozo kwebinda na thi atuorganize oku community ni nawe withio na misimbene eka school no atwete onwetha no imo kwa kiumwa atwete molio tozae nikana ona itu withio ni twendetie maicha maitu tandu ekali ana ala mekwatasia uimi na muno uimi wa ndengu nimanakoseiwe muno ni unyivu wa mbua na ke nikitumitwa na ciana cia sukulu city ya sukulu kumana na nza na yune kula cia mheshimiwa witu ni ambani yake ni kondo wa kwikala ni kula twikala niti nake nesa atusubie masukulu matiaka muthale na community sawul ni kana wethe itwa kwa taliu undu umwe skulu cito kotiaka muthale cina mathina maingi nundu undu umwe mbua ndi na au ya kwiana yu kwithia ciana mbingi ona nisi ukoma na nza cia mina no koma na nza kwithia kuzoma kwina thina sikati ya skulu kwa mithenyela mbingi yuti mwantu ukula cia mheshimiwa itu ndayani ciake athia bange mibango ni yake onekana no atwete liu skulu ni cito ni kana wethe ni twakwata liu ciana citu ciekiotia skulu ikana kizomo kithi na mbe nundu kizomo nikyo kitutethia nzitu inayo abayu ndungi ouwevo ngavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilo Mituki nunawetie kana ukunikilio la wekitwe ni kana sub county ya Mwingia yulu ni imwe itongoete kwa ukia kwa sekana ukia kisioni kieni miongo nyanya ni itatu yulu ayana watoto hawasomi vizuri. Upande ya Mwingi yote mkiangalia umaskini ndio iko juu sana. Ukiangalia hata kila Bureau of Statistics wameonyesha ya kwamba umaskini Mwingi North ni 83%. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mwingia yulu kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Tuyuma ukamba tuthiko yake swani vala mithenya mivuthu itina wa mwaki wa kitai kuvutha mali ya lato munene ya atandithia sokoni wa Kongo ya kauntini ya Mombasa yuma undu ni maende kusiokea otatene atandithia sokoni u ni maelesia umo wa miakila yithitwe yikusi wa sokoni u tayumana na unyivu wa usesei mwandikitu wa Mauvoo Angelina Muse na kindeni cha ilivoti atandithia mametumba sokoni wa Kongo na alama aliyo yavuthiwe ni mwaki munene ciumwa ilimbituku ni maendee na kuseuvya ivanda sioni kana kusiokea wia wota tene atandithia ani matula muti serikali ya kaunti ya Mombasa kwa kulea kuikia usese imwailu ndini wa soko ino mwene kivila usese sokoni Peter Nyaga ni waweta kana usese itovalukite kwa kiwango kinene kumana na serikali kulea kuikia metalatala mbailu ni waweta kana usese ingaliko ni ya mitumba taovalukite ni kwithwa gate ya ngaliko isu itembekie aiweta tayina mwaka umwe na nusu kuma yeumwa na ndia atongewa. Hii soko ni mambo ya kutamausha sana kwamba soko kama hili linaweza kuwa na mahali pako wazi 24 hours. Hata vitu vibaya vinaweza kuingia. Hata speculation ambayo hiko high sana kwamba huu moto wa juzi ulikuwa kosti na watu fulani. Lakini pia hatuwezi kataa sana kwa sababu sasa there is no security. Kama nyumba ina gate, anybody can get in na anaweza kufanya mambo yake vile amepanga kufanya. Ni waweta kana kulea kutungiwa kwa gate ino takutumite atanithi aingi kuyiwa mali yo na kulikangala manene na kulasimika kuandika asungi ona itina wa kuiva mbesa cia koti. Sasa kama mali ya watu iko hapa ndani na watu walioko ndani wana biashara hapa wameandika maaskari private na watu hapa wanapita usiku na mchana wakiingia wakitoka usiku na mchana mlango uko wazi usalama wao vitu uko wapi sasa kama una vitu vyako vya dhamana ndani ya hii soko unalala na wasiwasi kwa sababu you what will happen in the next 1 hour na unajua mahali popote pa biashara huwa tunaweka vitu vitatu kama priority tunaweka security first alafu health kisha wealth. Hapa tuko na a lot of wealth in this market. Lakini sasa ile wealth the way we invest it is very very risky kwa sababu huwezi kubeba mali yako huja weke katika soko kama hili bila usalama. Albert Mwangi ni umo atanithi alama na viwe ni mali yo aiweta ona itina wa kuiva koti serikali tayemeto ni kwa ile usese sokoni uno.
kama wananchi na kama watoza ushuru, manake kila kitu kinachoingia kwa geti ama kwa mlango wa soko lazima tulipie ushuru. Either kuna geti ama hakuna. Kama hii geti ilikuwa hapa iko ni ya wanabiashara. Wenyewe tulichanga pesa yetu tukaweka, lakini baadaye sijui ilitoka vipi. So mimi ombi langu kuu ni tupatiwe insecurity. Tulindwe kama wanabiashara. Manake tunatoa ndo pia tupatiwe hiyo nini ya security hapa. Atanderia sokoni wa Kongoya ni mavikia 15 kwa serikali ya county ivikie kulikilila katina kwa ile usese kana security ndini wa soko uno ni kana kutanderia wao vikie kwa ila kitu bazo kwa ndio tena ina kungewa security bazo kwa ni ndipyo tukite twaba kwa YouTube amezani tukatuka nungeiwe na ile tano vya mabazo kwa ni mwa kwa hiyo tunafanya njushi twa manda musikali witu wa private twaandika tumwebaye katunga kikati bezata jonini wao sokoni Kongoya sakio ndivyo ndano bae muya kubato kwa Kongoya wetu sana county ile provide security sokoni ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa Kongoya county ya Mombasa nitawa Angelina Mose na indilivoti yesu yake Angelina Mose niyo kwa mbondo mandhini wothiumo wambe Vilingi ni wa Mauvoo ndukathiva sanondo nenzi oketheti na Mauvoo mbeange mevo Mauvoo meokonia uteti na Mauvoo angi meokonia kisomo katikati wa Mauvoo angi maingi twende na kunenania kwisela ili 3-9-1-5 nenzi oketheti Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwaila na wa kuendesa nyi muthenya wa kwawe musiovyo na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kuthela nibu ndethesi nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu afikalanye nandu pepe soso wako ibaya musi ute wewe alone ake wa mwana akene wosi alone na kwesa kwekwana yundese alone na andu yikalanye na monesa maka kusuisia nduka nyine tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi wayoba ngayo biukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus musyoka kuma kanisa ni wa ATG musina wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ilisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni wese mwanda waiko ulawi mwingi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita 200 na ulikuwa mita 300. Mwanda huu ingi wina usi waiko ulawisilite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasia tene kwa kuivitha vo ila si kauni. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi.
Umeona sasa? Umeona sasa, kuja. Kwa tasikiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 noti ile itatokenda kwa nyanya imwe. Wewe musei kana mwana Komanda College, we muthoche Trans-Africa Accountancy and Management College ula withika. Iandikithia wasani ula uende wa certificate na diploma ndini wa CPA na accounting, hotel na catering management, information communication technology, IT, electrical engineering, plumbing, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, community development, computer packages na ingi mbingi. Nitutethea cia manyo maitu kukwata attachment na mawia. Nitwanisi mawendekethio mamuvya wa kisomo na uima wa mwi. Yuna kundu kwa kukoma kwa manyiwa ma aume na maaka. Kwa mavombe angetuthoke sukuluni witu la Winelion Center ngolova ya kana Thika Town. Anatuvikie kwa WhatsApp kwisila noti muonza ile 5 3 noti muonza. Trans-Africa Accountancy and Management College, developing people, inspiring future. Saa umwe na ndatika miongo 5 ni na udhocha ingi niende na kumanyithia. Munini wa President Dr. William Ruto ni wasya kana mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga onake ni witikelile enendi ma Kenya maikwenda maundu ma kuvindua katiba indi meenda maundu ma kukilia ukwati. Ruto akavindani kauni watho cha ndongoi ingi ikwatiania nake kunenia undu matonya kukilia mekalile ya Akenya. Ruto anene akavinda kala ekomanite na ndongoi kuma kilioni mbunge cha Lari musi kwake Karen Ilovi. Wakati tuliwaambia tutabadilisha mjadala Kenya hii, haitakuwa tena mambo ya muungano ya ukabila, tutaanza kuongea mambo ya uchumi ya wananchi. Haitakuwa mambo ya kugawana mamlaka, itakuwa mambo ya empowerment ya Wakenya. Haitakuwa mambo ya kutafuta nyadhifa za uongozi na positions, itakuwa vile Wakenya mamilioni watapata nafasi, hasa vijana, ya kufanya kazi. Na haitakuwa tunaongea mambo ya viongozi kila wakati na makatel. Lazima pia tuongee mambo ya wananchi na hasa wale wako chini, mahasla wale wako chini. Na tuliwaambia mjadala hii itabadilika. Mimi nafurahi ya kwamba wamesalimu amri, wamekubali. Sasa wale watu walikuwa wanatusumbua ati tubadilishe katiba, tutafute vile ya kugawana mamlaka, sijui tutafute positions, sijui tugawane hii na ile. Leo wamekubali, hata mtu ya kitendawili na wale wengine wamekubali. Wakenya wamekataa mambo ya kubadilisha katiba. Wakenya wanataka tuzungumzie mambo ya uchumi, vile wananchi watapata kazi, watafanya biashara, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Hiyo sasa ndio mjadala itakuwa Kenya hii. Na ndio tumewaambia karibuni katika mjadala ya Wakenya ya mambo ya uchumi, kuanzia chini tukienda juu. Na mimi nimewakaribisha kabisa wakuje sasa tuongee hii mambo. Tuliwaambia waachane na hii kutusumbua na mambo ya rege, na mambo ya kusema tubadilishe katiba sijui wapate hii na ile na ile na ingine. Sasa tuongee mambo ya wananchi. And for the first time in the history of Kenya, the political conversation is going to be about ordinary people and ordinary jobs and ordinary businesses. That is the conversation we are going to have. Ndio tuanze kukabiliana na umaskini kuanzia pale chini, mahali wananchi wengi wako. Tunaelewana jameni? Tio mauvoni miokonia uteti ni kana akoni makula kilioni mbunge cha Kiambaa kauntini ya Kiambu
umuthi ni makona kula komanda moyumbe wo itina wa kikucha ula unai moyumbe Paul Koinange ateti ala meyumeletie kwite kivila ki ni nyanya indi metho ma aingi makwamite kwa njama Wainaina Karere wa chama cha Jubilee na Wanjiko John Jogona wa chama cha United Democratic Alliance kana UDA. Gutira on tu aikaria kiamba moka gwekererwo mukonde ati John kuna amani hata kana kwamba kuna watu ambao wametumika sana from our other opponents, wametumia the chiefs and other members of parliament, and as you heard yesterday PLO alisema ya kwamba hakuna mbunge ambaye ameruhusiwa kukuwa akitembea kituo chochote cha kupiga kura, but that is not the case. Sisi tumejirestrain, but wale wengine bado tunawaona katika vituo za kupigia kura, but tunaambia watu wa Kiambaa ya kwamba kazi tumefanya mingi, wakati huu waamke wapige kura na ili wahakikisha kwamba mbunge ambaye wanamtaka ni yule ambaye watampigia kula wao wenyewe. The exercise has been very smooth and very well organized, and we are very happy, and this is a confirmation that the IBC can be entrusted in the next general election. We however want to condemn in very strong terms the massive bribery by the members of the National Government Administration, chiefs and assistant chiefs, who have 500 shillings notes. They are all over the constituency, bribing voters, intimidating them to vote the Jubilee candidate. But we are grateful that the people of Kiambaa are eating the money and voting right. The people of Kiambaa have refused to be intimidated. And I think the outcome of this by-election is a pointer to what is going to happen in the next general election. So we want to thank the people of Kiambaa for being peaceful. Despite the provocation, they have remained peaceful. Both from UDA and Jubilee, they have refused to fight each other for the time we have been campaigning. Naindi ni kana kula nisiende na kutalwa ndeni wakili wa mbunge chukia cha Kiambaa kaunti nesu ya Kiambu na undu mausungio makuka nitukwethwa twi mumanyithia twitiana na Mauvoo miokonia uteti tulike ndeni wa maundu ma kisomo valaka vinanika amanyiwa alama neki mutiani wa KCPE metele ulika maskulu ni ma secondary asi ni makulwa kuthoima maskulu alasi anasio siulika na munomono maskulu ma enekana private schools na kuikithia kana ni maandikithie ni muvea wa kisomo uwanenwa ni Frederick Mugo ulani munene wa kuikithia wailu wa maskulu ovamwe na kisomo kisio kwi amanyiwa kana Quality Education Assurance Manager subcounty ya Kangundo Boni Mutesia na ili voti ionde. Walama neki metiani minene nimekwatiwa kwambia ulika maskulu ne twe mwaine u na USA ni makulu kwithwa mengunu na kuthoima maskulu alama otwa siana siona kwikithia kana ne maandikithitwe ni muvea wa kisomo. Uwanenwa ni Fred Mugo na ulani ofisa wa kwikithia welu wa maskulu ovamwe na kisomo chailu ndeni wa subcounty ya Kangundo. Kazi yetu haswa ni kukagua mashule na kuona ya kwamba yametimiza yale yanahitajika ili kupatiana masomo ya hali ya juu kwa watoto wetu. Shule hii tuko hapa leo, tulikuwa tumeungana na wazazi na watoto kwa ajili ya kuwazawadi wale wamefanya vyema. Itino kwithwa si yamwe metheo na nzika na skulu cia kiene yuni makulu mambayo vika ofisini wa kisomo na kwikithia kana skulu imwe ni mbandikithie na valame na nzika mainewa uthoi wa skulu hii inajulikana na ofisi, na ni muhimu sana hata kwa wazazi wakipeleka watoto wao kwa mashule haswa hizi private schools wahakikishe kwamba hiyo shule imesajiliwa na Wizara ya Elimu, kwa sababu isipokuwa hivyo kutakuwa na shinda baadaye. Mzazi akihakikisha hivyo atapata shule imesajiliwa, basi anaweza register ama peleka mtoto wake kwa hiyo shule. Na akiwa na tashwishwi akija kwa ofisi zetu, tuko na records za zile shule zimekuwa registered na tutampatia hiyo hakikisho
aitetea kisomo kuyamanyiwa mugoni wa malirikanya sei kana skulu cia kiene sikwata cia ilovia kumakula kuya sei indi ti silikali na yu vevata wa sei kuyovaka vyukuli na kumanda ilovia kusomethia ciana cio kenda kwisuvia kuvalucha amanyiwa. Jambo lingine tungetaka kuhimiza wazazi na washikandao wote ni kwamba source of revenue ya private schools ni wazazi. Kwa hivyo wazazi pia lazima wachukue jukumu lao kwa kusupport shule, kwa kulipa karo, ili nayo management ya shule iweze kupanga mipango yao vizuri ili kupatia watoto quality education. Na ni vizuri kwa sababu tunajua wazazi wengi wanajua hilo jukumu, na tukienda hivyo masomo yetu, masomo ya watoto wetu itakamilika na yatakuwa quality education for the good of our children and the future of our country. Di ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo ni tawa Mboni Mutesia. Tuo Masaku ni kana atandithia maindo sokoni cia Masi na Mwala kauntini ya Masaku nimeoteta kumana na kwanangika kwa soko. Falama kulia serikali ya Governor Alfred Mutua ilikilile kati na kuthinikia mathina alame utumwa biashara sio itambaika kavindaka kwena uwa tulinyotwa corona. Oingine makulia serikali ya Masaku ithesie koti Tanzania imwe ya kuitana atandithia asu Daniela Mwongela nuvike ndini wa sio cia ng'ombe sokoni usu wa Masi na Mwala na tumbanisia ingewa. Itina wa serikali ya kaunti ya Masaku kunenga atandithia watho wa kumaililia soko yu ivinda yasa nevetuku na enendea ni mokilia kiyo kwa serikali ino ya kaunti ya Masaku nguwa utongoi wake Dr. Alfred Mutua kumaililia soko utundu serikali ya dhanite kavindane kavetuku kwikalate ithene kamono nundu wa biashara yito eteiwe masoko amaitu netekwikalate isauvegwa ayuwa lilia soko wa Masi mogie maiya mutungi bawa wa kwegea mabuti na mabuti mayuka mayege wabu na maikoto nyungea anete baka nzo yiza kwethwa nete uzane wai nige serikali ete olilia kunete ukulia ngabana ila ndo mutungi wa mabuti webano wizethwa uililwa na ethwa bato mekaza ingiteke kuona ne kolona te kuma bu mutungini. Inki atandiria ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kweka kumaikia muithilukomo mauthukumia kuthokwana nundu ve mwisho munene wa ukwatwo ni mawau na ingi soko ukianangika andu twavalokete muno ke side yo theu na twakulia na kwandaya otondu wesi wembu aye muthewe utonda kulijali maslahi maito nimuvea kwitethesia na tiyake watenzi nitina thina katika soko tayuela kukuka zuya tethwa teitheneka ona takethwa no batonekela ati olika ku soko thithwa zito nengo mask kweza ithwa no tekwikia mathina lati na mama wake wanzani no maindo nondo niteko kana indo mbingi ukethia ciikuo na cikuonekana au imea ingine sana nini alameko ingine vatoneka soko ukaendeana kwanza kumana na waliku wanzeve ula utumite ndethia ya indo yendea na kwanangika kumana na kosa leu wa indo yi teno mwati ukwata hata ingawa yu wakati ote changamoto la tena ya biashara ni kwethiwa kindu jambe yale ya hewa ni nthuku kuineki na niweze kazi to mambinge sio wa ng'ombe siende ikaithie neki na kutenyeki kuimbiashara kumana na mawali kumanzeve na kusambua atandithia ayu nimekuelesekana mathoa methito maendeea na kuthea nundu wamo wa neki na chauya cha indo ithi wala maunya witano kwa serikali kumakwata mbau nthini wa utandithio na kuveta kiko kila kithi tukimathinia sokoni. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kaunti ya Masaku, sokoni wa indo wa Masi. Na tuitiana na ke Daniela Mwongela tuona Mauvoo ngemeokonia soko vala utandithia sokoni wa Tala kauntini ya Masaku nuende kwikumbelwa ni thina wa kivindu itina wata ula wi sokoni ukuvwa na atandithia mena thina masani mawiyo na kioko tene ila maitete miyoyo sokoni otondu Boni Mutesia ukuelesea ni kana atandithia ani makulia serikali ya kaunti ya Masaku imavete kiko kila kisokoni usu utandithia ni nze mwenye umandhila yenda kithito na kila kitone mukamba makinda takwa mukatene na kumawiyane we musele kenda kuongelanga ukwati na kususanja kasilia
sokoni watala huko mukatene na kuma yani wimuseleni kwende na uvingisika na kuanzia maviasala maingi sokoni. Ithio twina thina mwingi muno tatala nondo chambe kiko kibandu ni baya ni chatwe meiye toyo tona uta nengi kondo sio kelile na sia tothioka ona sindo sito yowa chakele ni tawe ndaba wakanzo ndokwata twikala kibindune ona ni asia mbeza kana ukase sindo na yoneka kivindu kiivata na cheni na va cheni ni kivetie na cho kivindu cho savinya taula wi sokoni watala ni wavoye na tandithia ni meunyama thina munene wa ritai twikwa kana na twenda tusewecha kina thina nundu tumbanya sindu situ na thina na kibindu na ingi mpaka tukoyewa owe tenda kaunti tusiaise thina usu tina mathina maingi tiumbia maleluni tasi tuikwa kana tikila siatabika kindu saumwe ukethia no tobwe ni mikola tina mathina maingi nthini wa soko atala sio cia kanzo timbingwe andu maenda kuma okuna ku kwauni tukulia ngava na bikiona kutisisia mathina maitu ala mesoko atala kiko kila chumbani twe mabibani sokoni unikiende na kwete nsemve tenze oku yatandithia namo nimevasanga mesa kuisilanzia yiva na kutetheka ukila sio kale wamba tondo twaku ngale yesela tonana to ikinwa galati ikinwa yute kolia serikali na kaunti ya Masako no moto tethesia kiko yani kitu waitie ona besia na mbingi ona ko ya lanji ndo isa no ndo amathina ala meba wekilia oyale uwe muke ukatabika serikali no moto tethesia nangia ngale ko yendia ba ya county na ndo ma county to kila sato ilio ba okegwa makatethia ne mokolia twethina nginaende governor moto watu ina thina tolilikana tatala iwanza koimata twekebindune toyatundu meiwa netu atandithi ingi mandeno vika sokoni vena thina wa mwanya na ngalila sikungamote wa malelo ni nkwetio vingisa maviasala na yu atandithi ni mandeno kinyangi wa miyoyo mathina maingi muno bandi ni sokoni atala ni kwithiwa babe na jambingi ukethia na idia tandithia na thina mwingi na balado zile mikotendi baina na bazi kuonekana twithio kana bawe zaidi na makanzi no tutanisia tukaiba twikweto thina banzi ya no ukethia na maloli chao ukethia na twima ndo tukwete kwika nikulia ndo makanzi ni kwebatone kana mo tupaso yenzi ya uja tukweto thukuma uya museo nikwethia idia ndo matala na thina mwingi muno tandithio ni zie kwete thina mwingi niko theto thukuma lakini twiko na pasi ya utona pala tona utandithio na ndumangalio na matu moto na mangoteni na mama ndo tazindu ba pena thina mwingi muno na nguwa wo ripoti ya Vilingi ndo nyukuma musini watala nye nitawa boni mutesia na indi naiwa maasha kana ni matunde meweni etu tikwatikana ni motethekana ikoesi uvikiana kuvetangwa na taa usu uyakana sokoni watala ni muvia muno boni mutesia ni ambao yuthi umoni monini na nizio kithiti na mavombe yange kwau tukathivasa undu wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanya kana ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ula inengo mingi pio kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio bela tafadhali mekalao ngina ukesethia my mom weto ni wowe mbawambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walita kwenda kitu chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina ilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya corona Mungu baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kwithwa na mamutha me mwanya ni kindu chuka nduni no usiawe na mamutha me mwanya kanoka makwata o wende na thayu kwisila mbanga kana uwau musi wa matheka na mwendo wa Keros nduku nimesilite mathina kumana na kwithwa na mamutha me mwanya ona kutwika mayasia wau ni mavikie sivitalini inya itwe watutie kwa huyo na mathino aci
wesa kwithia weno kuina tithio kwatia tutiate kalaindi mwana wakwa nake endeana kwithwa na mathina tuendeana kwithwa na mathina na mwana wakwa ithe wake na kiambia wethiana akiona mathina na kwi wavai wau indi maumone mathelile vinya na methomo maeka kuona nimekwenda kusioka sivitali na vailo via dikenuke ona ntotona kwale kiondo choka na juu maandekea lakini mesoma na tio levi inagibetina inatiana ile poka wabika vandu wethe athiu itona kuthukuma nikwethe athi no kwata wankwata ombola ngethe utembete utemulevi tonywite tito kunywa kabika vandu kethe andotona nongie nabika vandu unayoragetecia wethe athiu tiona kwithukumia tatanecia wathanda tu ukita wa matuko 17 na wachumwa matuko 18 ama musi wa mathekani makwatiweni wonzu wa mamuthamo na kila mekani kwikala va musi metelete utethio kuma kwendu kivathukanyo itino wa kwithwa maratonya kwithukumia komana nake boni mutesia aikwetenge wai ilo mevatisite tutetheka ata va mutongo TV ngwatanio ya mukamba Siendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta kekwe ya siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwesethi ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwata skiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS wandikite skiza na uyatise namba 533 ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe ni na udhocha ingi nthini wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia atoi ma mota musini wa Kitui ni makulwa kutwa mota sio kwa ui munene kamindane ka amanyiwa maende kuvinga maskulu uwa wetwa ni ene ivela ma atoi ma tumota musini usu wa Kitui itina wa kwethi wa mumanyiwa umwe anati weni thayo kumana na mbanga ya kamota enukite uthiumoni munini kana ulawita wa mid term mwaini muthelu Onesmus Chalo na ilivote wito numa kwa atui ma tumota musini wa Kitui kwithwa memetho na kutoa mota siombola kavindani ka manywa movinga skulu uwa wito niene kivila ma atui ma tumota musini wa Kitui matongwe ni Kelvin Cheu nena nikana nundu wiki ni uno maskulu ni movikio yo vingwa nitwithitwa tukusia mbanga mbingi nundu wa maboda kutoa kiviki mazembetie na pamwe na mangali ikila tukwenda okulia muthanani wa uni nundu iwe skulu itono vingwa sionze kwa jumla nikulazia andu boda boda Kitui town na Kalungu tutwae boda Kavola undu batoneka nikenda weza kwithia twina suya mbanga nweza kwithia netwa suya mbanga nundu ivinda ila ingi netwe mbanga katika majengo na wikililie na weza kwithia kindu chuki yatu ikanesa nundu ni akia mwana au maskulu avikie musi wake muima ti kweza kwithia au maskulu muima na musi wake akikunwa simu yewe ni wavikie tuwe thayu kana ni womea no tabia mabezi ma motorbike niko malilikania kana wiki wa kupinga na omonzi jana nizo vinga nizikwenuka wiki ono na kila ndo matabia ni last ile niko nethi na mbanga cia balabalani cia chana ya skulu zinokaza kwithia jana ni kuitwe mundu kuja sembete na ukweza kwithia kwanza ya kuyuza mbete mwendo wa haraka kweza kwithia jana ni cia vikia kugwa ingizia balukanga cio mianga ko kila giba niko malilikania kana muzimu no wa siana ya skulu nirutwa motorbike kwanza la elite kweza kwithia netwa subia sisi anacio kaza kwithia muzie no elite kana nwezi skulu ni vingiwe na bandu bakana koke ezo komana maiti that is very bad
owe uketi na kwithwa manywa aingi maitumia tumota kwinukela mavinga maskulu na vala manywa aingi manavikia na kumea na angi manatio ni thaika vindani kala manokitwa thumo munini kana mid-term. Kusungale mbonda mwana wa skulu abika bala bailete atwavele kwanzela ya ilete na bathu bakathi nesa kenge owatwa amaito nimo oyipena sila ula twende na kumasila na kusila mundu tukweza kumuona anywete okay atweka no kutwa mbonda kana mukoka anoko customer they are claiming etwandu anywete niki mundu uzitokoza kibikibi yake na tukametwa abala ya ilete atwemoza immediately effect niko bingo na nololo netwa abala ba ilete na kindu chini choto ende na kusinga tea nondo tukona and magana kodesa alange niki bwa ugwide dayo wende kodesa mundu longe nondo acho twisubye idiene usubye customer waku nondo wa maisha maone na uke na masini mendeka kusianya asiana sioka vindani ka skulu siembinge no kana methwe me andu makwe tu muthenyani wa one lagingi ngule ni kana omela maboda methitwe na mituete misio ya kusakwithia ivindani ni omo take advantage ya kukwazia cia skulu makaya momba na mondo alangi ni monga misindu sunundu chucha ende ya twikethwa na atongo maka ivinda yukite tala twinamo kitwi kwa mfano itwe na ngavana mundu muka na MP wa Kitui South, MP wa Kitui West na atongo ya langi kwou nikulia ndungia mheshimiwa Elena Ken kwa wela wende kuthukuma musio nundu twikwenda kwiza kwithia na thina wa atongo maka kwou ni mukulasia ende kwatia na tisivyo no kuza kwithia netwa atembea na wasio mwe ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Na tuelikanthini wa Vilingi ndonyo twisiokethia kula o ingi kwi Onesmus Chalo vala kutwelesa kana umuthi ni muthenya wa soko kuya Kalundu ni soko wa Kalundu kauntini ya Kitui na inde nuvikie vo na tumbanisia mathoa mamba maliu na indo sokoni usu kwaku Onesmus. Ine mwana musese wa montheni wa kananu kwithiana soko wa Kalundu va musini wa Kitui na woni wa mathoma manyanya me ilie isanduku yuma shilingi ngili inya inana ya grade 2 kana 3 yuma shilingi ngili 3 ndo ya kilo 10 yuma shilingi 500 na ndo ya kilo ina yuma shilingi 250 ndo wasiwa mayo weyo lo ndo yola enini yuma shilingi 550 na ile ne byo ya ngili mwa 500 na avocado export yuma ngili ile na 500 ordinary kumangilie mwana they are need to sikwa maana ordinary pena ingimasi utesa maana nana na pena nondo ku katika kuona masungu anatundimo utesa wa kunzeni inosita wasandara ingimasi utesa itatu 10 na pena ingimasi utesa ile mbau na pena na manga metesa wana kulingana na kiwango cha mondo maana nondo yangene nange idhaa yana kwa wasa wayo na karaka nini kwa utesa wa 50 tweli kachoni chendo nikana maundu mathanyani wa mothe mai na uvinduku munene twasianyana sokoni muvituku ng'ombe nene yuma shilingi ngili 40 ng'ombe ya katikati yuma shilingi ngili 35 na ng'ombe nini yuma shilingi ngili 20 Steven nimetone mutandithia wendo sokoni wa Kalundu anukwelese mathina ala methitwo maikomana namo challenges ila tukomana nacio kana mathina ala tukomana namo muno ivinda nila kwethwa mathoa me mambatu itukomana na mathina ma ungei wa mbui mwingi na indo cionthe ona kufikia ng'ombe na ona kufikia mang'oi na indi thina ula withia avo ni kwithia ivinda nila wa mina kukwatwa na kindu cha uite cha ungei ni withia wa kwatwa na kashifa na ni utwa wa kotini ni kana uthi ukajibu mastaka na vau mutandithia ni wasia mbesa ciake kwisila undone osu mathina langi ni la mathoa mami na kwikala o ni tuona mathina maingi nundu ona ingi ni tuka ukeza kwithia ona tandu ala meta wa broker maithia matona kwithia kwata kindu nundu malaya cia na ala methia na mbesa ni kana wisa kwithia ni meyone ya mbesa so kuma balamo ve atandithia langi na mamina kwithia matatona kunengwa indo ni monundu tho withia wi munene ni menuka matena kindu
Metoi weta indo mbinge simanenga eva itakuma na kwithia siethi mwendo mwaseli kweto sokoni uwa Kalundu kuma isione kivathukanyo. Indo ina siweto kwithia siumaso isione ina ila imwe ni Kathisuni ila ni kilomita 41 kuma sokoni uwa Kalundu, Tiva ila ni kilomita 14, Mwingi ila ni kilomita 97, Kisasi ila ni kilomita 19, Motomo ila ni kilomita 75, Sombe ila ni kilomita 48 na Motha ila ni kilomita 100. Ona shed kana bandu ba kwivitha kuva vai myunyi twikala babo veilio kitu ko twikula cia serikali wa county kethia no twake a shed no katwake watu vingo ya sio na indi wa ukavetanga takataka nesa ni kana wikeza kwithia ni twathukumia twina good condition of place. Naindi asuna mwaka katika mathina alama kumanana atandithia kuma sokoni wa Kalundu leva musini wa Kitui makia kiochokola kwa serikali ya kaunti ya Kitui kumeta na mathina kiripoti ya Vilingi ndonyo kuma sokoni wa Kalundu le musini wa Kitui kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Tuminukilelie na mutongoi mathauni valatanzie mweya kuokelia mathau muvaini wa aka munini wa president nzamani ya muvila wa Mauvoo Kenya FKF Doris Petra ni watongwe cia chathi cha kusomethia ndongo cia mathau ma aka kaunti ni kivathukanio kimanisioni cha Kenya School of Special Education kuya Kasarani musini wa Ilovi. I'm telling you, my friend, if you sit there, nobody will give you. And especially in football. Hakuna mtu atakupatia position. You must be out there and fight for your space. You might be out there and show the majority who are men that you are equal to the task, that you love what you are doing, that you love the game, that you can sacrifice your time for football without expecting any payment. If you don't develop talent up chini, talent will be hanging here. We will not have feeders. So we must have leagues. We must develop young talent. When you identify a talent, there's a way of communicating. Propose the names. Let the coaches come and see. Let's find a program for them to develop their skills and come up. This course is going to give us more, I can say, it's going to give us, we are going to gain more experience on how to handle the grassroots tournaments and leagues, and also to work with the young people in our communities, and also to work with the leaders in our communities. Yeah. Vauna vana vika muthiana indi ni soma utumani umwe kulia governor uya wake ni mwao kwa ene mama saku ni mama saku ni kwate ni ulwa mauvola twete ulwa soko vala ene ndima kwenda mateto na indi mwendo musese ni nsiokethetie itina wandatika mbuthu vala ngwithwa nake Dr. Munywa thini wa kilungu cha maundu ma uima wa mwi twende na kumanya undu twele kwisuvia na ndawira twele utumia kundu kathi vasa ikala mitambo ni ya Mutongwe TV nundu no yongwatanio ya mukamba nethwa nake Sharon Ndinda kwanzia ya meko ni Tawerastas Kethuku wa Zomo.